Gdje ste bre ljudi, gledate SrpskiGmingTV, sa vama je Veljko. Evo nas u trećoj, četvrtoj epizodi Minecraft server. Evo ga server, znači moj drug servera će mi dati VIPa, ili to tako nešto, ne znam. Evo kao što vidite rankove, morate ući na ovaj server. Meni se sviđa ovaj server, gledajte. Covner, znači izvrstan je server. Vidite, ja ću isključiti zvuk kako bi gledali ovu epizodu.